čekamo Hrista, a ne novo vrijeme. Novo vrijeme prijeti, da će doći onaj, da će doći onaj, što je otac laži, nazvaće se Mesijom, prevarit će mnoge. I mnogi će njega po slobodnoj volji priznati za Boga i dobiti pečat. On će njima dati svu slobodu grijeha, hljeba i gara, a ukrasti dušu. Hristos ide žurno nama u sretenje, u vječnoj radosti, u sreći bez prestanka. Mi čekamo Hrista, one novo vrijeme. Mi čekamo Hrista, jačeg od vremena. Mi čekamo Hrista, a ne novo vrijeme. Mi čekamo Hrista, a ne novo vrijeme. Mi čekamo Hrista, a ne novo vrijeme. Mi čekamo Hrista, jačeg od vremena.